Allah Teala sahabe-i kiramın dilinden güzel bir söz var. Basit ve güzel bir anlatım. Diyor ki: "E'azzenallahu bil İslam." Allah bizi İslam ile izzet verdi, aziz kıldı. Bizler de izzeti ve şerefi Allah'ın dininde arıyor, ilim yolunda yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, bu şekilde izzeti bulmuş, toplumunda köle olarak hayatına başlamış ama Habibi Edip sallallahu aleyhi ve sellem ile tanıştıktan sonra hürriyetine kavuşup da müminleri namaza davet eden Bilal radıyallahu anh'ı anlatmak istiyoruz. Biraz sonra çocuklarımız sahne alacaklar. Ve bu sahnede sergilerken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın hayatından bir kesiti canlandıracaklar. Bugün her minareden senin sesin yükseliyor. Gözlerimde yaş, dişlerim etlerimi kemiriyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Ezan okuyuşun Efendimiz'e benziyor Bilal. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Söylesene ne olur, o nasıl dinlerdi sen ezan okurken? Söylesene Bilal, görür müydün ellerini o dua ederken? Çok görme Bilal, bekliyoruz, bir kez daha seslen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin o olayları anlatacak sahne görseliyle çocuklarımızı sahneye davet ediyorum efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. أقدم لكم نبذة عن قصة بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بلال أول من رفع الأذان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي شيد في المدينة المنورة، واستمر في رفع الأذان لمدة تقارب 10 سنوات. هذه المعلومات كثيرا منا يعرفها ودرسها أو قرأها، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men sizlarga Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhuning Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin bir parcha qissasini so'zlab bermoqchiman. Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu Madina Munawvarada ta'sis qilingan masjidda Rasulullohning amri bilan tunji qatim azon qilgan hamda 10 yilga yaqin Rasulullohning muazzini bo'lgan sahobadir. Biz bu qissani nurg'unlarimiz anglagan yoki o'qigan bo'lsakmi, Bilal radhiyallohu anhuning Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin qayerda qanday yashaganligi to'g'risida ma'lumotimiz yo'q deyarlik. ذهب بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول له: يا خليفة رسول الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. Bir kuni Bilal radhiyallohu anhu Rasulullohning xalifasi Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuning huzuriga kelib, "Men Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mu'minning darajasini eng yuqori ko'taradigan amal Allohning yo'lida jihad qilishdir" degan hadisni anglagan edim dedi. قال له أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilal radhiyallohu anhuga "Sen nima qilishni o'ylayapsan?" deb so'radi. قال بلال: أريد أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. Bilal radhiyallohu anhu "Men qolgan hayotimni Allohning yo'lida jihad qilishga atdim" deb javob berdi. قال أبو بكر: ومن يؤذن لنا يا بلال؟ Abu Bakr radhiyallohu anhu bizga kim muazzinlik qildi deb so'radi. قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع: إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. Bilal radhiyallohu anhu ko'zlaridan yosh taramlab oqqan holda "Men Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin hech kimga muazzinlik qilmayman" dedi. قال أبو بكر: بل ابقي وأذن لنا يا بلال. Abu Bakr radhiyallohu anhu "Sen bizga elimizda qilib bizga muazzinlik qilsang bo'ladi" dedi. قال بلال: إن كنت قد أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فدعني، وما أعتقتني له
Bilal radıyallahu anhu Ebu Bekri radıyallahu anhuga eğer sen meni özün üçün azat kılgan bolsan senin halıgınç bolsun. Eğer sen meni Allah üçün azat kılgan bolsan meni öz meylimge koyup bergin dedi. قال بلال بل أعتقتك لله. Ebu Bekri radıyallahu anhu belki ben seni Allah için azat kıldım dedi. فسافر إلى الشام حيث بقى مرابطا ومجاهدا وعندما زار الشام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه توسل المسلمون إليه أن يحمل بلال على أن يؤذن لهم صلاة واحدة ودعا أمير المؤمنين بلال فقد حان وقت الصلاة فرجاه أن يؤذن لها وصعد بلال وأذن فبكى الصحابة الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن بكوا كما لم يبكوا من قبل أبدا وكان عمر رضي الله عنه أشدهم بكاء. Ondan keyin Bilal ibn Rabah radıyallahu anhu Şam'a sefer kılıp mücahitlik hayatını ötküzdü. Emir-i Müminin Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Şam'ı ziyaret kılgan vakitte Musulmanlar Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan Bilal radıyallahu anhu'nun bir qitim bolsumu azan okup berişini talep kılıştı. Emir-i Müminin Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Bilal ibn Rabah radıyallahu anhu'nu çağırtıp onundan bir qitim bolsumu azan okup berişini talep kıldı. Namaz vakti yıkılışıp kaldı. Bilal ibn Rabah radıyallahu anhu azan okuşqa başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri nahayet qattiq yığılab ketişdi. Ularning ichida eng qattiq yig'lagan sahabi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu edi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.